Može. Ja vas molim za maksimalno razumijevanje, maksimalni mir, da ne pravimo paniku, jer panika je ono najgore što sad može da nam se dešava. Nije situacija tako strašna, sad ćete čuti, obraća se gospodin predsjednik Martić, tu su i naši generali, vojska i ne treba praviti paniku. Situacija nije prijatna, ali će biti bolja. Gospodine predsjedniče, izvolite. Draga braćo i sestre, sve skupa vas pozdravljam. Nisam došao ovdje u Grahovo da mitingujem i da paradiram, jer nije mi za tim. Nije mi ni do mitinga, ni do parada. Ali mi je izuzetno stalo i kao predsjedniku, i čovjeku, i borcu, da očuvamo naš etnički, srpski, nacionalni prostor. I zato sam ovdje. Znam da vam je teško, posebno onim koji su morali otići iz svojih kuća. Naš neprijatelj, ustaše i muslimani, ohrabreni su naročito poslije agresije na zapadnu Slavoniju, gdje smo pretrpili poraz, ohrabreni su podrškom zapadnih sila, prvenstveno Njemačke, i krenuli su u daljnju agresiju po receptu Ante Starčevića da čiste srpski prostor. U slučaju naše bježanije i napuštanja prostora sasvim je svejedno, njihov plan se ostvaruje. I zato sam ovdje došao da vas zamolim. Mi nismo pred porazom, ni ćemo doživjeti poraz. U to sam ubijeđen da mi imamo snage, i to sasvim dovoljno snage da se suprotstavimo našem neprijatelju koji nije toliko jak kao što se želi prikazati. Oni jesu udruženi, i muslimani i Hrvati, jer im to diktira Amerika i Njemačka. Ali nisu od nas jači, ja to tvrdim, i znam da su srpski borci uvijek bili bolji, pa će biti bolji i sada. Mi smo shvatili situaciju i sve naše snage smo mobilisali u Kninskom korpusu, u svim korpusima u Republici Srpskoj Krajini. Stanje je pune mobilnosti. I jutro smo imali jedan takav sastanak gdje smo stavili sve u punu mobilnost. Mi znamo šta znači gubitak Grahova i ovog teritorija. Ukoliko izgubimo Grahovo i ovo, pala je cijela krajina i nama je to jasno. I zbog toga sam došao ovdje da vam kažem. Došao sam da vam kažem da ni po koju cijenu Grahovo ne smije pasti kao ni jedan pedalj više srpske zemlje ne smije pasti. Od ovog momenta hrvatska muslimanska agresija se mora zaustaviti. Mi šaljemo snage pojačanja iz svih krajeva, iz Knina, Benkovca i svih dijelova Republike Srpske, i snage su već ovdje. I budite sigurni, njihova agresija se zaustavlja. I ove dane, mada to riskantno kad vam to govorim, ali stojim iza toga, situacija će se izmijeniti. Ja znam da će me neko vatati za riječ. Međutim, da nisam ubijeđen u to ne bi ni govorio. Siguran sam da mi možemo naše neprijatelje vratiti tamo gdje im je mjesto. I da Grahovo i Knin ne da branimo kod Grahova, nego da ga branimo kod Livna i kod Sinja. Mi imamo za to mogućnosti i snage. Imamo bolje borce nego što imaju ustaše. Da isteramo ove zlotvore koji su došli iz Splita, Varaždina, Zagreba. Da im pokažemo ko su Srbi. Da Tuđman umjesto svoje hvalospjeva koje zadnje dane pruža na raznoraznim mitinzima, da ide od pogreba do pogreba, i to ćemo mu učiniti, pa da vide gdje su došli i na čiju su zemlju došli. Ja vas uvjeravam da mi imamo snage i zato od vas tražim da budete maksimalno disciplinovani. Panika nema mjesto. Da se svi vojno sposobni jave gdje im je mjesto. Žene i djeca naravno moraju da se zbrinu i žene mogu da budu od koristi. Svi možete biti od korisni, ali panika je najveći naš neprijatelj i nije nam saveznik. I zato vas molim da ne paničite, jer Grahovo nije pred padom i neće biti pred padom. Ukoliko ovo bude sve pod planu kao što smo zacrtali, ja mislim za koji dan da će biti sasvim situacija izmijenjena i da oni koji su iselili iz svojih kuća da će se vraćati odakle su došli prije nekoliko dana. Zato smo i ovaj zadatak podredili ne da bude pod komandom korpusa,
nego da bude pod komandom dva glavna štaba. Dakle, pod komandom generala Mladića i pod komandom generala Mrkšića, koji zajednički izvode ovu akciju. Nemamo razloga ni mi više da se bilo koga krijemo, da se branimo zajedno. Ako muslimani i Hrvati mogu da prave zajedničku vojsku, i mi je imamo. I ovdje ćemo na dijelu pokazati, to vam ja kažem, da imamo zajedničku vojsku, da imamo zajedničku snagu. Nije nikakva parada, ali dokazat ćemo to na dijelu. Komanda je ovdje vrhunska, sa najjačim generalima. Komanda od naše braće iz svih krajeva je tu. Dolaze nam ljudi, da ne kažemo dakle još, jer mogu da zbog toga dobijem i određene šamare, ali braća iz druge strane, iz Srbije dolaze dobrovoljci. Oni dobrovoljci koji su ovdje ratovali 90. i 91. godine i sasvim sigurno ovo će biti sasvim druga priča za nekoliko dana u odnosu na ono što je to sada. On nama može sad garantirati da noćeske ne može neprijatelj saći ovde i da ne jači stare ljude, mislim, upati za vrat i da nam se desi zapadna Slavonija. Pa da vam kažem, ako budemo prihvatili teoriju bježanije, onda će se to desiti što pričate. Zato vam i govorim ovdje. I vi vidim da ste još zdrav pri snazi i možete biti od koristi. Kad ja kažem da sam ja spreman da uzem pušku, idem tamo, ne gledam sebe kao političar, ne kao borca. Ja vas molim, nije neprijatelj toliko snažan, možemo da se vratimo i da držimo ove linije. Sad je najvažnije da zaustavimo agresiju, oni su trenutno zaustavljeni. I da vratimo sa novim snagama koje ulačimo, da vratimo se tamo gdje smo bili i prije par mjeseci. I da branimo Grahovo, ne kod Grahova, nego kod Livna i Kosinja ako bude sreće, ne ovdje. Garancija je u nama samima garancija, nema nikakve druge garancije. Dobro, ja vam se zahvaljujem što ste slušali gospodina predsjednika i možete biti ubjeđeni da će ovo biti istina što je gospodin predsjednik rekao. Ali mi smo izgubili teritoriju, a izginuli ljudi. 17 sela predsjednik. Brko, javi se, Brko, jak se. Bješte, djeca, Boga.